enye into ofanele uyifunde empilweni ukuthi ke akufanelanga uhambe ulibele ukuchaza. Babekuchazile bekukhulumile ukuthi umuntu onjani phakathi kwabantu labo bekade bekuhleba, yiyo injalo. There's no need ukuthi u-explain ukuthi umuntu onjani. If bekuthatha kabi ukuthi umuntu omubi emphakathini nawe wazi kahle ukuthi umuntu oright, there's no need ukuthi u-explain impilo yakho ukuthi umuntu onjani nobuwena bakho ukuthi umuntu onjani. Bekuhlaziyile mfethu, kodwa there's no need uba prove point ukuthi umuntu onjani. Babekhulume kabi ukuthi umuntu wrong, umuntu right. Kunjalo. Ungi-explain. Sebeqedile ngawe ngithi bakhulumile ngawe kabi. There's no need to explain. Bekhulumile ukuthi umuntu onjani, wena uyazazi ukuthi umuntu right angithi. Bayekele bathatha iside lelo elibi bathi umuntu omubi. Wena wazi kahle ukuthi umuntu right. Ngiyabonga, God bless you.